Sebelum melanjutkan menonton video ini, lebih baik di subscribe dulu bosku, aktifkan tanda lonceng, like-nya, share, dan komen. Sekarang kita menuju ke bakso kuntilanak yang berada di Jalan Slamet Riyadi. Nah, kalau kita dari musim 4 itu, sebelum rumah sakit Bom Baru ada jembatan kecil. Nah, di tepatnya disitulah sudah ada tulisan bakso kuntilanak. Oke bosku, kita ke bakso kuntilanak. Oke bosku, kita sekarang berada di bakso kuntilanak. Nah, di sini kita mau mereview bakso kuntilanak. Namanya unik dan penuh misteri, jadi menambah rasa penasaran untuk menikmati rasa bakso kuntilanak ini yang berada di daerah Bom Baru, Palembang. Oke bosku. Oke bosku, sekarang kita berada di bakso kuntilanak Bom Baru, Palembang. Mari kita ke dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam bakso kuntilanak. Ini bosku, lokasi-lokasi dalam bakso kuntilanak ini memang memberikan kenyamanan dan berbau mistis. Itu ada gambar-gambar kuntilanak dan kuntilanak merah, kuntilanak putih. Ini sangat beda dari tempat bakso-bakso lainnya bosku. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without you. The sun won't shine till you come through, till you come back. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. You just take up all the space in my mind. Review sebentar soal bakso kuntilanak ini. Menurut siapa bang namanya bang? Bang Ian, bakso kuntilanak ini gimana bang rasanya bang? Soal harga bang? Soal harga? Harga sih pas di kantong. Mantap. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself. Bang, numpang nanya bang, gimana bang rasa bakso kuntilanak dan gimana harganya? Rasanya enak dan harga pas di kantong. Mantap. And tough is still to live, I don't know how to be. In my only mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Jadi bosku, ini bakso kuntilanak ini baru berdiri setelah kita tanya-tanya dengan pekerjanya di sini. Nah, di sini bakso kuntilanak ini unik ya, dengan nama bakso kuntilanak. Jadi orang-orang itu penasaran apa sih rasa dari bakso kuntilanak, dan menu-menunya juga tuh aneh bosku. Ada bakso kuntilanak merah, ada bakso kuntilanak mercon, dan ada bakso kuntilanak komplit. Dan di sini situasinya itu ya misteri-misteri itu bosku, dan musik-musiknya juga itu ya berbau mistis. Jadi yang takut dengan misteri itu nggak takut lagi kalau masuk di sini bosku, karena di sini tidak seram dengan apa yang kita pikirkan. Inilah situasi yang sangat ramai di bakso kuntilanak Bom Baru, Palembang. I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my only mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my only mind,
I can't stand